O te toi whaatalo whātu le nei fo i tai au, mā lole soifua manuia, alo maia o se whaapopongo talafo walau Radio Samoa. Ua aloa ia nei le ngā lulu e whaatasi le Greens ma le Labour. O le aso nafi na saini a awai to i tae le Greens, Marama Davidson ma James Shaw, whaapere te mai tai pale mia Jacinda Ardern ma lona sui Kelvin Davis. Ele o se malienga i tāmo mo e whaatasi e uni vaenga whaupu whai o u mia malos i anga tutusa e ta i ai New Zealand po le coalition e pe ona sa iai i le paia inga tālu ai. Peitai, o se malienga i ta li ai e le Greens lona lango i le whainga malo Jacinda ma le Labour. I le ofo mai ai o le ioenga ma le lango le Greens, uanga va ai ma ona tai Davidson ma Shaw e sao whanga atu i le laulau al kāpeneta. E ui, o ni sui i fafo mai o le saufa ingal ka peneta le Labour. Ma e whaato awala au foi i whonotanga i patino i matanga luenga o le ao la ua vaaya. I le mautino ai lao tofi minstane e to alua, o le so fo i la whailo mai e te mai tai pāle mia le lisi ato o lana ka peneta o le nei paia inga. E le te tauna whai ato o tasia le mālo ma whai pule, le whai unga le whao popo o tausanga mo le pale mene, wha ape ai ma whainga pālota mo le sa ilingo sui tu mālo ma a ai o le council, o le tau file o le so upo le vanga le National Nick Smith, o le saininga a au i le aso nafi le vale Greens ma le Labour, wha a mauni ai fuafuanga o le ngā lulu e wha atasi le whainga mālo ua iei nei, ma isi vaenga wha upo whai e ilo nisi o suinga, e au fiai ma le sui o tausanga wha ato e whainga pālota. Ua whaamanatua ia Nick i le Labour ma le Greens, o so o se suinga tele e whaia e New Zealand tu la whono ana whainga pālota, e te taona tā pāwhina ngalo le atunu o lau tele. O le whātausanga ua wholasia nei, whaato ato e whainga pālota i te tono New Zealand na lango ina umai ta ita le Labour, Jacinda Ardern, ma le National Judith Collins, i taimi o whaatala noanga whetalia ina whaia, a o lo ma le whainga pālota i le māsina tāluai. E le o mana ala ministalo soifua maloloina, Grace Hipkins, e whaanofo e sea mo le se fulu wha aso tangata mai fafo e whai ngā luenga i lungo wa ala o loa. O sona ia lea fina ngalo whaalia, ona o le manumanunga i lea a fia o le taunu umai, ma le toe fo i atu o wa ala o loa i te tono New Zealand. Na ia wha manino, a whai o le whainga lea o le tā lia o le kilia ino nei wa asa ia mai ala se fulu wha aso e whaanofo e sea ilana au whai ngā luenga, e le toe o mai ni waa. Pita, i olo o te ena le so upo le waftele au kilani, Matt Ball, i lungo tā la Ale News Hub, le ana whailo e Matt, e le o le tūlanga le te tawana iai, pita ai, o le whaanofo e sea u whaamalu nei e le wafi au kilani whaapetau ranga, mō nei tangata mai whafo, o se whaailo lea i pōlengo nei waa, e te tawana fuafua e wawe taunu umai te tono New Zealand, tangata whai ngā luenga mai whafo, ina ia whetau i le taunu umai o le waa, ma le umo le se fulu whaaso. Ma tā upule nei wa whaia i lava e wafu i au kilani ma tā ranga la ua tū la whono. O le whaanofo e sea ma whaia siaki o tangata whai ngā luenga mai whafo e au noa ma le whaatali le mālo. Ona o lea whaato ai loane nei, e le i whaia lava ni ngā o inga tālu mai o nā loa i al whaanofo e sea o tangata whai malanga mai atunu i whafo. O le whai ungal vai aso tālu ai, na whai loa mai ai Elminster, le wha malo sia nei o siaki mo tangata whai ngā luenga i lunga o waa mai whafo. Ma a whaatusa i a inga wa whai nei e wafu i au kilani matauranga, e whai lava se tuai o le malo, ato ai, e le eise whaanofo e sea o sau il whaasirisilanga le Minster. E le o sui il whaasirisilanga le malo, ai a inga o le siaki, ma whaanofo e sea, ua mai a ioeina e wafu i au kilani matauranga. Ua whaia nei so e suenga whaasanga i kamupani na taliaina le whesosoani mo tutongi o ngā luenga po le wage subsidy o le COVID. O le whaalawi lo whaalau i tele ai o talo tupe o le whai unga o le tausanga whaale tupe, o le to a tele o kamupani o lo o lisi le maketi o whaataua ingo o loa New Zealand po le New Zealand Stock Exchange. Ua atangi ai, le to a tele o nei kamupani na talo sanga, ma maua ina le wage subsidy, e le ngata, e maualulunga po lo fiti o whailo mai, ai whaapea foi ma tufanga mo le au whaisea po dividends ua mai a tufaina. Lata le fitu se lau wono se fulu wafe bisinisi na taliaina le wage subsidy, ma o nisio i lantou nei ua toe totongi nātu le matanga luenga le social development wage subsidy no latou mawaina, ina ua angia i lungo reporte le au whaasalalau, sa le te taona latou tā pāfua lea whesosoani. Ai mai le matanga luenga le social development
Development. O loo ngā lulu nei fo ia lātou tangata so e whaapito i whainga wha lātua e whaamaunia leo whaingo tangata whainga luenga i tutonu o Kamupani mai whaamaumaunga Ale Inland Revenue. O nei wage subsidies e sidia male se folu wha piliona na whaaluina ai. Tala whaai o tae ao e fōlinga mai o ni we le isi atu motu walata mai se taimi e tatalai whi malanga inga e au noa mal whaanofo e se o tangata mai New Zealand. Whaamaunia mai le ita el malo ni we Dalton Tangilangi o lea ua a matatala noa ina nei le mawhai ona whea i o pāse se le vau New Zealand mani we e au noa mal whaanofo e sea i lunga o tuunga o loo whaamalia ina tūlanga uma mo le saunga le mū. O le mai ai o tala noanga le vau ita o ni we ma tama ita i pāle mia ia Jacinda Ardern o le atu ina atua i loa il ka peneta o atu nu e lua mo le whaamauninga atua ai ma le aso e tatala loa i ai nei whewa inga. O Telefonala Radio Samoa, manuia tele le amatanga o le nei vai aso.